Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap peserta 50? Siap. Untuk yang pertama, tolong tengku hafal no yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naw'ut tsani hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa hiya sitatu arufin inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. Yakin? Yakin. Untuk yang kedua, sangat mudah. Coba tolong tengku hafal no yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fan-naw'ul awwalu hurufun tajurrul isma faqat wa hiya 19 harfan. Al-ba'u wa min wa ila wa fi wa an wa wa'ul qasami wa ba'ul qasami wa ta'ul qasami wal lamu wa ruba wa wa'u wa ala wal kafu wa mud wa mundu wa hatta wa hasya wa ada wa khala. Yakin? Yakin. Selanjutnya untuk yang ketiga, murud juga. Tolong tengku hafal no yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naw'ut tsalisu harfani yarfa'anil isma wa yansibanil khabara wa huma ma wa la. Yakin? Yakin. Kemudian untuk yang keempat, tolong tengku hafal no yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naw'ul hadi asyara af'alul tusamma af'alul muqarabati tarfa'ul isma wa tansibul khabara wa hiya arba'atu af'alin asa wa kada wa ausaka wa karaba. Yakin? Yakin. Kemudian untuk yang kelima, tolong tengku hafal no yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naw'ut zaminu hurufun tansibul ala tamyizi asma'a nakiratin wa hiya arba'atu asma'in ahaduha asyaratun idza rukibat ma'a ahadin aw itsnaini ila tis'atin wa ishruna ila tis'ina wa kam wa ka'ayyin wa kadza. Yakin? Yakin. Kemudian untuk yang terakhir, tolong tengku beri baca matan beserta beri makna dan penjelasan no yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naw'ut tas'u kalimatun tusamma asma'al af'ali ba'duha yarfa'u wa ba'duha wa yansibu wa hiya tis'u kalimatin an-nasibu minha sittu kalimatin ruwaida wa balha wa alaika wa dunaka wa ha'a wa hayyal warrafi'atu minha thalathatu kalimatin hayata wa sar'ana wa shaddana. Makna Dan bermula Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula yang ke-9 itu kalimat yang dinamai akan isim fi'il. Bermula sebagian keduanya itu perafa dan bermula sebagian keduanya itu penasab. Dan bermula dianya kalimat isim fi'il itu 9 kalimat. Bermula dinasabkan daripada keduanya itu
6 kalimat. Bermula yang pertama itu Ruwaidah, bermula yang kedua Wabalha, bermula yang ketiga Alaika, bermula yang keempat Dunaka, bermula yang kelima Ha'a, bermula yang keenam Hayahal. Dan bermula yang dirafa'kan daripada keduanya itu 3 kalimat. Bermula yang pertama itu Hayada, bermula yang kedua Sar'ana, bermula yang ketiga Syatana. Surah ni jadi no yang kesepuluh naga kalimat yang dipenan akan isim fi'il bermula sebahagian kedua ji naga perafa dan bermula sebahagian kedua ji naga penasab. Dan kalimat isim fi'il nas kumung bawah kalimat dan yang dinasabkan nambah kalimat. Contoh nambah kalimat Ruwaidah, Balha, Alaika, Dunaka, Ha'a, Hayyahal. Dan yang dirafa'kan lebah kalimat. Contoh lebah kalimat Hayyada dan Sar'ana dan Syatana. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.